Mir-rapport annwali tal-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, is-CRPD, ippreżentat mill-Kummissarju Rhoda Garland lill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia, joħroġ kif is-sena li għaddiet inġabru lura mal-1300 Blue Badge li kienu skadew u ma ġewx irritornati. Dan fil-waqt li l-Uffiċċju tal-Inforzar fih dan il-Kummissjoni investiga aktar minn 250 rapport dwar allegati abbużi minn Blue Badges u Blue Bays. Fl-istess ħin, kienu konfiskaw 53 Blue Badge falsifikati li kienu qed jintużaw illegalment. Is-CRPD rċiviet ukoll madwar 500 rapport ta' allegata diskriminazzjoni għabbażi ta' diżabilità li kienu relatati ma' kwistjonijiet ta' aċċessibilità, edukazzjoni, il-forniment ta' oġġetti, servizzi u faċilitajiet, l-impjieg kif ukoll ksur ta' drittijiet tal-istess persuni b'diżabilità. Il-Kummissarju Rhoda Garland spjegat kif tul l-2024 kien hemm żieda ta' 29% fir-rapporti li l-Kummissjoni investigat fuq is-sena preċedenti. 2024 has been a very productive year for CRPD. We have done a lot of internal reorganisation. We have increased the numbers of people that we employ, and that has meant that the services we provide, such as providing investigations into cases of discrimination, are now able to be tackled in a much more efficient way. Il-Ministru Farrugia sostniet li CRPD se tkun qed tkompli b'kampanja edukattiva oħra dwar rispett lejn persuni b'diżabilità. Is-sena li għaddiet kienet waħda produttiva għas-CRPD fejn rajna li l-Kummissjoni tieħu rwol aktar attiv fl-kampanjar biex inwasslu l-messaġġ b'saħħtu li l-persuni b'diżabilità għandhom id-drittijiet tagħhom ukoll. Kampanja li se tkompli tissaħħaħ matul ix-xhur li ġejjin fejn se nkunu qegħdin naraw sensiela ta' reklamar li intenzjonat biex iwassal il-messaġġi ċari lis-segwaċi lill-popolazzjoni Awċija u Maltija ta' kif b'ċertu kawtela kull ċittadin jista' jagħmel il-ħajja tal-persuna b'diżabilità ferm aħjar.